ассалому алайкум дӯстон ва бародарон, ҳама шуморо ба канали Автотиви як маротиба дигар хушомадед мегӯшероинад. имрӯз 22 июли соли 2024 мо навор кардем бар шумо бародари азиз, ҳамчунин баҳри бародарои ғариб ки аз дуру наздик моро тамошо доранд аз ҳар кунҷи дунё мақсад. хонао гирифтагем ки то 110,000 сомонӣ нархошон ҳастаи дар талаботи хушон хай 100% агар ҷавобгом набоша 70-80 то 90% баъзиш ҷавобгоҳ аст бародаро. хонаомон хонаи гирифтагии имрӯзамон хубай камеракагим мақсад барои доказательства сташидам бародари азиз. дами канал касе ки на омаге бародаро бизанед лайк подписатсияро зер кинен аз навори ҳаррӯзаи мо бихоҳишем дӯстон. рақамҳои мо барои реклама шумо метавонед ки ба мо муроҷиат кинед. як дона лайки бесум баҷа бародари азиз айти ҳеҷ намеравад подписатсия дар канал ва аз навори имрӯзаи ма бохабар бошед. навор беҳад навори хуб мегзарад. дӯстони азиз, касоне ки хоҳиши борравон кардан аз Москваст ки област дорен, ба ширкати акаи Нозимҷон муроҷиат кунед аз номи канали Савдо ТВ. бор бурда мешавад ба самти шаҳри Душанбе, шаҳри Нав, шаҳри Туз, Қубодиён, Қурған, Кӯлоб, Ҳисор, Регар, Ёвон, Ваҳдат ва дигар самтҳои Тоҷикистон ба зудӣ бори шуморо бурда мерасонанд. ба ҳамин тарафҳо касоне ки нияти борравон кардан дорен, акай Нозим ширкаташ баҳри шумо хизмат мекунад. бара ман занг зада бортон равон кунед, ба зудӣ иншоалло борои шуморо соҳ саломат бурда мерасонад. дӯстон, ба якмора мошин ҳаракат ба самти Тоҷикистон мекунад. хулас ҳаракат кунед, успет карда бортон орой кунед, соҳ саломат худо хоҳад мерасад. дӯстони азиз, инак ба якми эълони имрӯзамон мегзарем бародари азиз. эълони якмон хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи бахш ҷамоати ваҳдат деҳаи Султонобод мегӯяд дружба рай поиз агар касе ки бидона ниё кунен 13 сотиқаи замин дар хона як долони калон мақсад акамон мегӯяд 130,000 савдош мекунем. боз муомила дора. рақамаш охириш 42-48 метавонед ки занг бизанед. ремонти хонао люкс оғилхонаам дора. обу свет аз ҷиҳати обу свет бардоро танқисӣ вапше намекашен. мақсад дора замини кора оғилхона ошхона ҳоҷатхона баня бо як хуби дига дора ки хидм мега агар касе ки харидор боша баняша соз мекунам метаваш. дар давоми ҳамаи видеои кагимон боз наворшам ҳастай бародари азиз, ҳозир тамошо кунед. хонао хубанд, ремонтош нормали люкс чоткай дар талаботи худаш ҷавоб бародари азиз 230,000 мега бо муомила дорад. марҳамат, наворшахтон тамошо кунед. бачаи хубай долонуш ина айдар медрой. бисмиллаҳирраҳмонирраҳим гуфта ина ка долонуш ина гилош ина шкаф каваси долонуш 2 метр дурозай 2 метр паҳмаем хеле ака ина и хона шака ина хона фасони хушу дорам ина ака хонаош ина хеле ина люстр задагия ина ака и якум хонаш ина ака диюм хона ишам хам ремонт кадаги ака ина мақсад ки созан ака ина хонаш ина акай баняша дар давоми хона баня дорад зимни вайранд ака баняра мега ремонт мекунам зимни вайранд ина ҳоли ака аса будиш накам хай хайрдоро бошам муомилаи фасон кунам мезанам буд мекунам метмуш ака ина баня дора ака инҷа баня душобои фасон аст кеси. ба эълони диюми имрӯзамон мегзарем. мутмаинам ки иншоалло ки навори якумо шумода маъқул омад бародаро. медонам ки бисёриҳо мақсад хоҳиш карданд. ака хонаи диюм дар шаҳри Ҳисор бисёре бадбахт ҳам буд дар комментария гуфтанд бародар дар номиромон нависонанд гуфт хона аз Ҳисор аз райони Уртабоз бошад. ина хонаи фурӯшӣ аз шаҳри Ҳисор райони Уртабоз бародаро. дар хона як меҳмонхона нархша акаон мега 110,000 сомонӣ боз муомила дорад. рақамш охириш 21-41 ҳам ватсап дора ҳам дастӣ. агар хонаи хеле покиза сохтагӣ нестая ремонташ коробкаи бародари азиз дар пардора ду хона я баня як меҳмонхона дар Уртабуза мега тарафи Ҳисор як камтар арзон мешава мега ами нарх навош мақсад ҳуҷҷатош боша 100%. ба мошинам мега алиш меша болои сумбутия. мақсад агар мошинтон камтарак арзонтар боша мошина метива бо як мосин дига мети 110,000 агар нарх кунем бародари азиз ёки 100 ёки 180 фарқ надора ҳам хеле савдо мешавад. дӯстони азиз, ина марҳамат агар маъқултон боша зангш бизанед.
اینک با اعلان سیمی امروزمان میگذاریم دوستان عزیز. اعلان سیمون چیه؟ اعلان سیمون هم خانه فروشی در دنغرای رایانی شهربوری ده 3 در خانه هسته بدارم 6 ستیق زمینه دکمنتش همش 100% مقصد نرخش اکمون 180 تماندگی باز معامله داره در همین رقم های 910 40 80 میتونی که زنگ زنید. هم واتساپ داره هم دستی دوستان. زمین آبی میگه 3 در خانه در شهر بریده باز معامله دارد برای همه آدمایی که در حقیقت مقصد خریدار باشین دوستان عزیز. میگه برای همه آدم باز معامله داره مقصد کسی که اگر خریدار نباشه بردار جانا پادشاه محترم و مهمونایی که نه تماشا کسی همین کانال هفته تیوی را خریدار نباشین بیهوده زنگ نزنید بردار عزیز. احترام و خواهش گفتم آدم التماس یوهانی اینا مرحمت بردارو خانه 3 در خانه بدای اینا درونش چتکه بعدم نیست اینجاش کلیداره با فکرم کلیدارش انا اینجاش به خانه دیگری رودی خانه بد نیست. زمینش زمینی کرم درختای میوه‌ای اند داره از آب سویت برداره تنخیص نمیکشه. مکتب ایسوس شهر زنگ زنه ببینید. با اعلان 4 مان میگذاریم دوستان عزیز. اعلان 4 مان چیه؟ اعلان 4 مان به حد خانه خوبه از همین طرفای اتوبوس هم خانه خوب خالتی دستگی راستیگه باور کنید اگر در شهر ایزار علای اتوبوس نرخش 320,000 تومان میگه کمان ارزان میشه باز 7 سوتیق زمینه 5 در خانه داره یک تنه 5 در خانه داره رقمش آخرش 6670 رقمای دستیش 6670 هم باز واتساپ ده تنامیر میگفن داشته است یکتش 500 یک دقیقی یکتش 900 دقیقی خریدار در کلیدار و همون در درونش میگه این خانه میگه 2 پادوال داره حجتای خانه تیار گردی زمین محکم نیست خیلی خانه ها 3 به 4 و 3 به 5 و 4 به 5 می باشد. میمون خانه باشد 3 به 6 یعنی که دراز علاویده. میمون خانه میگه مقصد ریموند ندارد برداره مکتب در نزدیک میگه از خانه تا مکتب 500 متر راهی که مثال کلاکو اگر مکتب برود دوری بد نیست برداره 500 متر راه می باشد. مغازین و در نزدیکی خانه میگه دکتر خانه نه آنقدر برای از راه تا خانه قریب 1 کیلومتر مرحمت بردار عزیز من خودم باشه زنگ اعلان 5 مان میگذاریم دوستان عزیز. اعلان 5 مان خانه فروشی در ناحیه موجون غفروف رایون تاشکنسکی زونا عادی خمی کنی بکنیم درو میخوام گوش کنیم زمینی کرامای رشقه که برای چورودوری هم 100% ایره بینید زمینی کرام درختای میوه دهندش با فکرم یک تا دتای بسیار نیست خانه 100% نیست برداره دکم نتاگای مقصد اگر بخواهی با خود خانه دیگه میسوزی نبرش این همه خیل مقصد 100% نیست همین خیل 6 سوتیق دکم نتا نرخش اکمون 120 میگه دوستان عزیز. رقم های آخرش 38 76 تا میتونید که زنگ بزنین درونش بد نیست رودای بیرنم خوب هم واتساپ داره هم دستی اگر معامله کنین باز همجا BMW هم داشته است یک اسمی نرمالش میدیده خانه و ماشین میگیر خیلی که اصلی معامله از شما بستگی دارد آب سویت تنقیص نمیکش بردار مقصد همش هسته من خودم باشه مرحمت زنگ شدن. با اعلانی 6 مان میگذاریم دوستان عزیز. بردار غریب همچنین خانه فروشی در شهر ایسار ایم در رایون شرورای ارتبوز یعنی دکم نتاگای 6 سوتیقای خانه رقمش آخرش 03 184 خطر میشه 200,000 سامانیش میگه هم واتساپ داره هم دستی خانه در حصار شراره ارتبوز 6 سوتیق زمین در خانه کخنی همش هسته استراش نه مکتب نزدیک میگه بیمار خانه هم دور نیست این مرحمت اگر کسانی که در حقیقت خریدار باشن بردار جانا زنگ بزنید درختای میوندی هم داشته است نیسه هر دی همه طرفش مقصد فضابار محکم نیست یا
آدما بسیارند اونجا. مسئله آب سویچ مقصد تنقیصی نمیکشن. کسانی که خریدار هستند زنگ بزنن نرخش مقصد باز معامله میکنیم. کسی که خریدار نیست التماس میگه غم نتین، خانه باز کمتر معامله دارد برای خریدار. ورودی بد نیست خانه بردار عزیز، دوستان عزیز و کسانی که در غریبی ایستاده ما را تماشا می‌کنید. تبلیغاتچیان محترم، دوستان کانال هفتاد تیوی، کسانی که اگر شما هم خیلی خونه دارین، زمین دارین، ماشین دارین، میتونید که با ما مراجعت کنین. رقم ما برای رکلام 170 31 37 37. خانه باشه، زمین باشه، ماشین باشه، فرق نداره. میتونید که شما با ما مراجعت کنین. بردار جان، مرحمت.